Kuphi nakuphi la kufuneka khona lo muso njengamanje okubingelelayo umathinto wacebisa intombi zami mshadazeli kwazi umshadala abadala zamqoma. Cela ukuthi umuso lwakho lokuqala-ke sicela ukuthi usubscribe kanti usuku lwakho lwesibili pressa phela usubscribe uphinde ushare nathi ama-comment sikwazi sikhulume. Kanti laphana ngane kwethu sesigijime sabona iy'ndaba ey'jabulisa igazi njengoba kuhleli kugcizelelwa noma kukhulunywa ukuthi uma uyi-artist noma ungelona i-artist kodwa if ever ugqoka impahla kufuneka ubathege labo bantu ubhale kahle ngayo ukuze bezobona nabo. If ever bebona uma bey'thandile iy'thombe bazoyithatha beyisebenzise. So laphana inkosi yamagcokama ibigqoke u-D_M_D wonke uphelele. So bayithathile-ke isithombe bathi laphana-ke full dress by D_M_D okucaca ukuthi inhle into bayithandile into okungenzeka ukuthi uwine ilunga lokuba yi-ambassador noma kanjani sesozwa ngawe. Ungakhohlwa ukubathe